Kanega Nalari News. Idon ban walan sapi, eki kato kanigi kubol badon kam, jonga tayo. Kadong nong rem combine, kadong snaitang social welfare, bat Rangthong Sport Association, kala penlong ya Jingialehkai football kaba arsengi, kabang itip kum ka futsal, invitation knockout tournament kabadai wa arjar arpway, kabadai kawai Jingialehkai ball kaba pau, hakiwai kijela, bat hakiwai kiri. Jingialehkai futsal ka kampera kur kompenian bat Jingialehkai ball kabang jutip. Kalong pat Jingialehkai kaba itanat bah. Habai dai bat ki player namar ki don kam ban long ki batbit bah ban Jingialehkai. Kum kini Jingialehkai ball hapo jela jongi kam pat da pau bah handrai don katu karne ki distrik ki baju Jingialehkai ya kum kini Jingialehkai. Ha distrik jonga South Kesel district dai tangha ke Shnong Rangthong kaba laju penlong la sedang man Jingialehkai menta la laisin bat menta kedai kasin ke basau. Hakan kesengi layok ban Plie perda ya Jingialehkai da ukongsan ba HS Diengdoh. Ubadai MSC SEO Sibil Berim jong karonikor. Kum kedak kejing Plie uba HS Diengdoh ulah kawai ikalama hakan kesengi. Habakren kum ukongsan uba HS Diengdoh ulah kentu kan pam ya tim bat ki player ba Jingialehkai da kejing tibru tiblai. Bat ka okor kaburom kenang bakin poi sakawai pat ki maujam. Kaba kan omkut tang hamadan Rangthong ong uba HS Diengdoh. Don bok tengah bat nak ni kejongan dengan day kesin ke panengkong mani i ke futsal. Pokoknya la UI mahu malah ni tay tebangam pada syam jing buat hadu karno kalau ke futsal bat ki rules ane kita ki rules kita day pan peniat je ni te jing i jingam tak ni sini kalau ke jing kemen bani sisa kalau ke game bepi tenan. Pokoknya ai khubli ke pang ni way ni ki orang ba iba kes iba nilai i ki news ka ki por radep ira yo banet ban lagu official ka way ke tournament ke belong teli ai khublei ba ka jingdan jungi ha ke Shnong le pi ka long ke jingur khu sisa pi ba kilong ki penia ji ba kemat ho je pi barok ki penia ji ke kum ki official ki penia ji ke tournament ngasim kan ke kabu ba kan ke ni sngi mau jam ba nyau jong ni ke dulu benai penengkong jong ni ke snem apa snem ke thamai kabang jutrang berbor kum ki beriu ngi kwa ba kalong ke snem ke kemen ke snem ke sok besang ke snem ke pahu pahai kabang mla ban tepla ka de sisa nem kunta ka jiya dan tiga jong ni kum ki beriu ngi perkhat berbor ba jutrang bagi egi kinong ki ba hakmat jong ni jadi ban aingu ublei thai kan rat ubala penong ni kum ni gumilong ila dabban pendap ia kan ke snem apa fuai ka ba balai bat kenawan paisuk lano ru hinom la syuk bani i berja hani kermen ni kan snem bertemai ai ko boleh snem temai pi barok kat kibran ni kan bejar keteng kelum lang kibran haga ni kelum pum pai bu snem temai ke besuk bu kemen kanong lembat pi hagi kami kiti haga kai ke peteng haga belag segi haga rep karyang haga dong kam fitre tu ai bangin nang ya roi nang ya san bangin nang ya im madia sekmat warla bagi pagi egi jingjah gini sini datang bagi tinduk jingkermen kat sabangi pai ni dan jingkermen hang no like ke way ke por sa ke way like ke way ke jingjah sa ke way ni kermen ni ke jingela mo jong blai jim jongi paro ni ya chakmat bat jingkermen ni ke fa jim jongi hoj ke ni ke Jingialehkai futsal kolong ke itlat sisa bat hang ni i ke skill ke jong ki jong ki player ke Jingialehkai ke madan ke kamhe ke bagi normal football ke mengi dan pun gigi kita singin dah labah ban pulih kecik tebet bentui hakani isai kita tebet maka dia kemudian we have to adjust ya ka bor jompi ya ka speed jompi ya ka taktik jompi tang hai ini ini badan ni berat di sisa kalau gigi kemen bat kalau menembak ke jisi mentanya kita baru ni kan dai ba ni yo ya ka trofi dan ka pisah ka bubun kam dai tadi ni kenyi ti pisah wi trofi ba yo inong mentoi ayu tenrei kadai kani ke dong arni ke dong nong rem bat kani ke dong snaitang kalau pelong tu teman nget pidon ke jitu kata kalong ba bantek songlang nyiki kun samla ju kani ke dong tan bat ba kawai bekam tenak kalong ba kita ngi player di batang kani ke dong tang jomi mission don ke wei pat ki bawan ke wei pat ki jakai ke bekam jingai ki bales sim de shoot tengah district ni nasaba tenrei haba fikot ye kani tournament pipelong tournament kani ke tournament ke besau ke ba
haji sablin penong snem gila adat ni nam ta jingjia jung ni kelam nim samla ban pengkot kali bisa kajing itanak bagi kesukuman ni nga tapi kom kan ni dong arti di penong ni tournament kalau kaji kerku tinggi ni igi kun samla kajing ni berit bagi pesan kajing sem mentajing pi kalau don kam don kam kajing job but kajing yo ye ki topi ni price ki pada mre kajing sem mentah kare kam ni juang ba winning a trophy is not important right. The spirit of participation is more important. Kajing sem mentah pi ka kam don ka kam long ka badan kam but kani kan yaram ni pi ikon samna kiba red bagi belakang san ro ba da Jingialehkai football Jingialehkai ki wegi sport ka yaram ni pi si ki bubha bar ni ki bija ha kani ka kini ki time ki dong jingi samna bon bagi ngam ki besar kai ki bangin pula ban mudur ki por bisa balai kini ki ja kat ni tigini ki por pi kum ka kini ki atli dong but hot ni Shnong ni ber Shnong Rangthong ngai tu fidan ke jikit ban pet bagi kon samlang ni kina ngop ha kini ki sniu walangi emu ni ka pertai ke jenjar ke kepala dali skol snu mentoy damlet tu kajinge ndrei impasang ban yang lagi jong jat ha kanu nu kan ti ke bangi tri ngai bu boleh wahi ni talen ni ke sap ke bangi ni ban pendap gaji em jongi tolong borbor ki ba tibri ke tiblai tre la nyu kam bat ha bu sport le dadu kaman sin de min shile melen tendai le na du kaman sin kan nu ke jingger ku pi ke wisni ni la ban ni thu ha kan ke pon ta batang ni am tong dan rei na pedeng jong pi kisah don katu ni kiba la man le jele ka shaki wei bat kisir dang lagi kisni berada pi ke kubon ni bo don wei samla ubana no lamu samuel sasha ula di alam ni katu ni player manile i futsal hangke Gujarat begitu gini chances la ni kita ki kabu kiba mafila de fetu shitam ni yo pandese ni don berbor ke thong ke singai om ke thong ke bakut no tang hang ban Rangthong ndai kam singai shu tingam don kam na kran snem acu ai kublai pi simpat baro wada ki por ki bam kamen shua ga mengendang don ke office lo da ki khot ki kum ki tournament na persang kat bala ban poi siki perban pendap ia ke program bat memang pi ba khendiat nga don ke jing sno kumen ba ha i ga rani course subscription nilayo ru ban seng ni ga rani course civil subdivision sport association kapangila dep register bat ka ba badan ni dep ki kam se kumba katu ka ni kam birang sa Min sayo direct dia ke jeng itu daga Negeri Football Federation daga Negeri Football Association MFA ke bagi officer nang teru kilawan dan page ia kini asosiasi ke jongi hang tiara nikor tendre snibok ba lakut no ia kintikan tendre ilabu ia kimau nurin jong ke jeng yaj jong ke asosiasi tetes sekemat disimpat ngai kublai pi baro tungin nang ki bokot ki bokya ki usai ki klan ki tiblai kenang dengan aban ini kini ke partai ke berserkai kekom kami timentali lagi mu pi bahabung la song ke kam ngapahu kapor kat ki bakhor nang alai pe ngam ju kentaj ni kanu sisin ba kila khot ngalai laj no tang la dagi tengku ki kam ki bangam la kia baden tagi kam sem ya kata tim la men rei kat ki mang khot bun sing pendap ni mang lu keban ki ngam ndei manga don kanu ka banga suka mani tan rei kadegi justo tungat dunga bat ngajulang borbor bah di khot hanu ngakwa ban poi tik ke kapor khot khnang ba borbor ni om ke jinung punctual kade kawe naki jungang go bhatam go ku pro di pendap ubre ubom long punctual lan no kema ki failure kidan bat ke bakam dan kan kema kwa ke nang ba kom ki player long borbor ki dan discipline ki breu ki dan discipline ki ne bat ki scan ki bom discipline borbor ki kot no tan ko bakat to ne por ki simpat ngai ku bre pi baro Badun situ itu ba kandidat ba nakaliang jongi nomor ngang dari ruwe presiden juga mau kurat area veteran football session ni Julai penentar hande Shnong nak wikis nem sekali pat barang ini kesnem mentar ada penentar hande Shnong kan salong polo hakini gitarik iban sawan ni silat iki player ki bla sapos nem sijrong bat haka nem ke bakhadu Jingialehkai long mengila rem no ka final hante manam malki kini ro gilong ge dokumen ni beri sembat ki balasan rugidan kabu bane simta kamde badan tengah selong ri tete sekui bat kistir rugidan itu tournament nemta kini ki dikum ke district ngalamong mengilaro sipun sisa sport aku abon pun kemaru mengenai pikir no badan melaingut nang yang bebek ya drop
lihat nge ya tu happy kum ki